Twongeye twagarutse muri Ukraine ahari kubera imirwano itoroshye ihuza Uburusiya na Ukraine. Kuri ubu umujyanama wa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko iki gihugu kirimo gupfusha abasirikare bari hagati y'ijana na 200 ku munsi mu ntambara kirimo kurwana n'Uburusiya. Mikhailo Podolyak yabwiye BBC ko Ukraine ikeneye intwaro zikemeye kandi zigezweho zifitwe n'ibihugu byo mu burengerazuba kugira ngo ibashe guhangana n'Uburusiya mu bice by'uburasirazuba bw'icyo gihugu ahazwi nka Donbass. Yagize ati ingabo z'Uburusiya zirimo gukoresha imbaraga zose zitari za kirimbuzi ku rugamba, harimo intwaro nini, intwaro zirasa za rokete nyinshi ndetse n'indege. Yavuze ko Ukraine ikeneye nibura imbunda zirasa za rokete ziri hagati y'150 na 300, umubare urenze uwo iki gihugu kimaze guhabwa kuva intambara yatangira kuwa 24 Gashyantare. Minisiteri y'ingabo ya Ukraine yaherukaga gutangaza ko abasirikare nibura 100 bapfa buri munsi naho abagera muri 500 bagakomereka. Amakuru Mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.